Najveće bogatstvo grada Niša jesu Nišlije, naši sugrađani, ljudi sa kojima su pripadnici vojske svakog dana. Ali veliko blago grada Niša jeste odred izviđača Porečana školski brod Jadran. To je jedna, slobodno mogu reći, institucija, a radi se o entuzijastima koji su ponos grada Niša, a nisu deo kulture grada Niša. Narodna biblioteka, Narodni muzej, Narodno pozorište, to su izuzetne institucije grada Niša na koje su sve Nišlije ponosne. Pored ovih institucija, u gradu Nišu postoji crkveno-pevačka družina Branko, fantastičan simfonijski orkestar, izuzetna omladinska filharmonija Naisus. Tu je i vokalna grupa Konstantin, koju ćemo večeras čuti. Mi pripadnici garnizona Niš, komande kopnene vojske i kopnene vojske, prošle godine, posle 74 godine, povratili smo tradiciju oficirskog bala. Ove godine smo formirali plesnu grupu Tamo daleko. Tako se zove i plesna grupa u Vranju. Zdravlje Bože, takvu grupu formirat ćemo i u drugim garnizonima. Veoma je lepo da se ta grupa formira ovde u garnizonu Niš. Želimo da plesna grupa Tamo daleko, već od sledeće pa narednih godina, bude blago grada Niša. Oficiri nekada u Gvozdenom puku, drugom pešadijskom puku slavnom Knjaza Mihajla, oni su u ovom gradu plesali. Ovde su plesali oficiri 16. pešadijskog puka, cara Nikolaja II. Romanova. Oni su zajedno sa svojim suprugama, prijateljicama, devojkama plesali, tancovali, živeli i radili u gradu Nišu, u nekadašnjem oficirskom domu, a mi večeras, njihovi naslednici, to činimo ovde u Domu vojske. Želimo da se setimo nekadašnje vedrije, srećnije, ponosnije, poštenije Srbije. Želimo takva Srbija ponovo da bude i mi, kao najznačajnija institucija Vojska Srbije, da uvek budemo uz svoj narod, svoje građane, građane Niša i građane Srbije. Pozdravljam vas u ime pripadnika garnizona Niš i dobrodošli na oficirski bal. Zasluga za organizaciju prvih balova u Srbiji pripada Mihajlu Obrenoviću, a zasluga za povratak oficirskog bala u garnizon Niš pripada komandantu kopnene vojske general potpukovniku Milosavu Simoviću. Nakon 74 godine, prošle godine izvršen je povratak oficirskih balova
i negovanje tradicije i u garnizonu Niš.